ҳамада салом дӯсто, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи хайрия. лайк монданро барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. хуб, салом алейкум як бори дигар ва гап занем. ва алейкум ассалом. Гап занем подробно хушрӯ. Сабаб муроҷиатон дар барнома чист ва мушкили шумо дар чия, чӣ гуна мардум метавонад кӯмак кунад? Ассалому алейкум аҳли гурӯҳ ҳаматон ба ман хонам нест. Амин ба мақсади хона ва кор кардан гӯяда ми шаҳри мусофири ғарибӣ ва омдам. Ами хуҷам баям Тоҷикистонам хона надорам. Хонам ваянда хобгоҳанда соҳиби 4 нафар фарзанд мебошам. Яктиша шавҳар ба додаму бо сети дига ноболиғ дар хона ҳаст. Мақсадам ҳамин ки якун хоҳари додарои исломӣ ҳаматон маъмул мисол дастгирӣ кунтон, ёрдам кунтон ки ҳамин якта хона гирон титон илоҳим худованд номаи аъмолотон ба савоби ҳаҷӣ нависонда гардонаду ҳамин ман фарзандому аз ҷои насл соҳиби оила кунам ва хобгоҳ ба мисол одамои насл хостгорӣ намебиём. мақсади ҳамин вайкиди омдагӣ будам ҳамин шаҳри мусофири ба хона харам гуфта, лекин инҷо омдагоид касал шудам. кирему ташнафори мивай кардам, хеле азоб кашидам. Маҷбур кард зиндагӣ ки ман ҳаминҷо биям то ки кор кунаму зиндаги фарзандаму хуб кунам. хону дарам нест. хелам соҳиби як хона шавам, хотирам ҷамъ шавад. оянда мисол тобутамам то ки ҳамун хони худам бурам мегунди. мақсадам ҳамин буд. яъне ки мушкили шумо хона кардан. чанд фарзанд ҳа, хона 4 та соҳиби 4 фарзанд, 3 духтару 1 та бача ман. шавҳартон аст? хобгоҳ не, ман шавҳарам нест. ҷудо шудагим. чанд қадарша ҷудо шудагин? 2 моҳ шуд ҷудо шудагим. шавҳар мегӯм фарзанди хурдитон чанд қайна? фарзанди хурдӣ 11 сола мебошад, 11 сола мешад, синфи 4 мехонад. калониш чӣ? калониш 21 сола оиладор кардагӣ ман яктиша бо сети дига ноболиғ. ёш мактаб хон. чӣ қадар вақт дар федератсия расияин? навомдагӣ ман додарҷоми 1 моҳ шуд омдагӣ меём. хеле азоб кашидам. гӯяд ман аҳли гурӯҳ кади омдагӣ мана аҳли гурӯҳ ёрдам кардагӣ будам. яктошон қарз ба билета мегирифта додан, яктошон регистратсия кардан 4-5 нафар. якта гурӯҳи баъди ҷудо шудан омадем Москва? ҳа баъди ҷудо шудан аҳли гурӯҳ мегӯяни чӣ намуд гурӯҳ бошад? гурӯҳи вай буд. гурӯҳи михел тоҷикои худомо буд ватсапе. якта михел вай апам қӯш кардам мана амн шароити оилавӣ мана медонистам ё аммо ман гуфтам ман рафта кор мекунам, якта кулба мегирам. гуфтам барои як хона коркунӣ мераму сони орзум ами модарама ҳажба равона кардам. худам неки маззам не 10 сол аси касали занона дорам. толи 10 сол аст ки мехал касали занона худам. ин шавҳари ҷудо шуден ҳамин шавҳари якумтон ҳама фарзандора падар шуна? и баъд дар ин хел муддат дар ин хел вақт ин ҷудо шуданам ягон оилаҳое ки нав оиладор мешаванд ягон сол зиндагӣ мекунанд баъд ҷудо мешаванд хай фаҳмида мешавад, лекин дар ин муддати зиндагии шумо дар ин муддат ҷудо шуданам маҷбур шудам ҷудо шудам. маҷбур шудам фақат мегуфт ки ба 6 сол не вай михел гапи безе баъданаш буромад. вай гӯяд ман давно баҳри ту гузаштагӣ гуфт. фақат михел мегуфт ман пеши вай барафтам ҳамин имоми масҷид бе раиси уламои дин ҳоҷи ҳусайн мусозода агар шиносед хуҷам ба ноҳаян имоми масҷид пешам норавам ва ё гуфтанд ки аз баҳри ту гузаштагӣ меӣ ё ман аз баҳрат мегузарам. мегуфтам мегуфт аз баҳри ту гузаштагӣ давно гуфта мехел гуфтанд уже никоҳотон бурда шудааст гуфтанд мехел шуди ҷангу ҷанҷол шуд. баъд худшонам ами кушод гуфтанд талоқ додан?
نه من از بحر تو گذشتگی گفتگیشون اوجه خودش با که حکمشان میشوه و بعدا که مثال میتونن که بعد مشکلی کنن که ای خیمه در سر قرم این خی گفتم و ما طلاق ندادم و بعد این خی مشکلی و بعدا پسا نمیشود. نه خیلی گپا شدگیش نه و همش گپای بیکاری گفتم میخوای گفتگی در امی بعد ویدیو ما نمیبره یگون کس نمیبره زیدیت نشون نمیتیه حد یک قلم شوهرتون نمیبره نمیگه که نه این زنی من از فلان بهمدم. نه دادر جان هیچ کسی فهم نمیده. رقمایی که در بالای ویدیو میمونیم در ما می نویسین روی میکنین رقم تلفنی که در کارتتون پیوست است و نام بانک و با نام کی هستی در همه ویدیو ها میتونین که نیزوست یک بار بگین اگر دایوتون باشه. رقم تلفن خودم هم نرسی گمش موازه رقم تلفنی که در کارت پیوسته در کارت پیوست پلوس 7 901 739 62 31 چی بانکه و با نام کیه؟ زبربانک به نام خودم. یعنی که نام شما نامی من نمیدونم که نام شما را قادر به مقدس لما جانم. خب این برای تماشابینه با همین گفتگیاتون یک بردگه با نوشته بعد من روی میکنم من در روی ویدیو میمونم و دوستا چگونه میبینید شما در بین رقم ها حرفا گذاشته شده این حرفا به مثل چگونه تیره میمونی رقم ها را جدا میکنی همین گونه نگاه کنین. بله در بین رقم حرف نمیشه و که رقم چیندنده این ما برای یوتیوب کرده ایم چون که وقتای اخیر رقم همچون معلومات شخصی گفته مشکلی کرده است. یک ویدیو خیریه را از خاطر رقم محکم کرده بود یوتیوب برای این خاطر از این سپس رقم ها همین گونه مونده می شود. خب اپا پناهتون وقتا ما جنباز میکنیم اگر یگون چی علاوه داشته باشین مرحمت اگر نباشه جنباز میکنیم. نه همون یک تا خانه که یاردم کنم من چون که بعد اکو خانه خریدم هم تو نگاه کنم شرایطم نبرداشت داشتم من مقصدم ایپتک گفته کم صاف کنم هم تو که ببینم نمیشد است و دویم دختر چمم کلان شده آمدوست اکو خوابگاه یگون آدمی درست مثال کاری نمیکنه مقصدم اکو یک تا خانه که یاردم کنم نم یک جاهای نظم صاحب عائله کنم میگم مقصدم همین یک تا خانه من به در کن. پسر کلانی تان عائله داره گفتین کمک میکنن یگون چی؟ نه و پسر نیست و دختر بچه دی آخه. دختر. و نمیتونه یادم که اگر پسر باشد بود من شما مراجعه نمیکنم پسرم ولی مایده 10 ساله ولی 9 11 میشه صنفی 4 میخونه نابالغ است مکتب میخونه. همین اپا یک چی دیگه یک درخواست دیگه من داشتم همین اکاونت شما نامتون هیچی نوشتگی نیستن با فکرم. نه من نام نوشتگی نیستم. وقتی که زنگ میزنن ما جدا میکنیم نوبت قطعی و سپیسکا میکنیم ما باید که همه فایلایی که اینام شما چی کردگی من باید نویسم اساسا ما جدا میکنیم پاپکا قطعی نام اکاونتشون قطعی همه اکاونتون اگر امکان باشه یگان نام مونه که ما فایل شما رو جدا کرده بتونم پریپوتات نکنم. مالش نام خودم نوشته میمونم فامیلام کردم. نویسین حالا نویسین ما فایل شما رو همه خیلی نامونم تا که پریپوتات نشوده. مالش کجا. خب پناهتون بخدا پا. دعوتون علا زیاده گرداند کسیتان پرپری پول کنه دوله خداوند ثوابی که دیگه تان نیمه حج کنه سال بگردم. سلامت باشه. وقتی ویدیوتون رو برآوردیم با ما در شما سلکش روی میکنم. مالش رحمت کجا. پناهتون بالا. خداوند مالش. درمان یالا باشه. دوستان فکر عقیده‌تون رو در کامنتر بنویسین اوید این خبرها بی‌طرف نباشین کسی که امکانیت کمک کردن داره کسی که امکانیت کمک کردن نداشته باشه اگر تنها دستگیری شما همین میشه که این ویدیو در یگان کامنتر همونین لایک کنین با یگان سایتایی که هست این پدلی سرچ کنین یگان کس دیگه میبینه و کمک میکنه این هم سببگار شما میشین. در روی اکران شما دیگر ویدیوها و سلک‌های لازمه با مثل سلکای کورس که عین زمان تخفیف رفته است با کورس بلاگری 66% و تا آخری ماه شریف رمضان دوام میکنه. معلوماتی بیشتر شب با بدرین ببینین. خداوند همه در خیر تا ویدیوهای آینده.